pi barong ni pilihan sebagai pi syukur kubor mentaka jamit cawan pasi kubor ke babnya ni pet cuai kemat bakong san. Arsni inlek Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi Shah Uzbekistan nagabentak ke Shanghai Cooperation Organization Summit. Ke MOU kedai ke Balai Thir Bat Shang Bun Teli Ketinggalan Ong Menteri Rang Ba Konrad K. Sangma. Chen Tau ke Sorkar ke Town Vending Committee ban itu ikinong di Madan Kiblak Hamslam Ong Usumbut Menteri Rang Ba Kedela Ubak Preston Pensong. Bat kidkhot kilak ban kren laki jong kiktin habai simbentah ke jengita yakimat balawan ra ke Sorkar Ong Menteri Rang Ba Konrad K. Sangma. Ki kubor ki babnya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi unlek jurib arsngi Shah Samarkand ke Baha Uzbekistan naduk lasyai kesni bani simbentah ke jengelang ke RFR jong ke Council of Heads of State jong ke Shanghai Cooperation Organization SCO. Kejinglek Modi kalong lengba kejing Syakhot Songpa hau Presiden ke Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketenat bari kala ong bahakas SCO Summit ini simbentah de kinong yalam ke SCO Member States, Observer States, bat Secretary General jong ke SCO, Executive Director jong ke SCO Regional Anti-Terrorist Structure, Presiden ke Turkmenistan bat kiwei kilalong kibla Syakhot Songpa. Ha kini ke summit lakmi ba kinong yalam kin pentemai halor ki rukam terekam ha kini ki arhos nem banwan bat ban yamir jumut lang halor ke jini terelang ha kalawai ke banwan. Kaying dorbar ne ke sengi kelasaki ke jing sawa ke bejam halor ke Memorandum of Understanding MOU balaya soy hapedeng ke Meghalaya bat ke Assam halor henriu nak ikat arteli ki jaka beper jong ke benta ke wat ke benengkong halor ke jaka kaput. Menteri Rang Ba Konrad K. Sangma hakajing keli kabasau sengi jong ke dorbar senrai ulakan taj ban bisharnya biang halor ke MOU. Menteri Rang Ba ulayai ban ba amla ban bishar biang ya ke MOU. Katkum kejing yathu Sangma ulang ba ya ke MOU le thirsani bat le syong jingalang labun sin. Henry kene kejing kren Menteri Rang Ba kelapan bitari MLA ke North Shillong ba Adelbert Nongrum. Na kaliang usumbut Menteri Rang Ba wa Preston Tensang ulak ni ketienda ke bakentu ya uba nongrum ba umdai ban penkulmar halor kani ke benta kat ban kaliang ulam pangging dorbar ulak kentu ya barok bagi dai ban buram ya kaying. Because sometimes this happens, sir. We become emotional about some issue, not even knowing the areas of differences, not even knowing the villages, not even knowing the sentiment of the people out there, not even knowing what has actually gone into it. If there are areas of concern that are there, please name them. Tell us which area you're talking about. This is a serious matter. We are here for serious discussion. We are ready to answer all the questions. We're ready to take the talks forward. But please be specific and give us constructive opinions, even it may be criticism. Usumbut Menteri Rang Ba kajela wa Preston Tensang ne kesengi lopen pau lo hapok kaying basyan an satha ya Town Vending Committee naka benta ban itu ikinong di Madan ke Balasyong Slam. Habu jumpa maka 0 hour balawan ra da MLA ke Maulai ubak PT Saukmi haga sengi ke besau jong ke dorbar senrai ubak tensong ulang bayakani lalek kenang bagi pajbak kin amat ke jing bat bagi nong di Madan kila bandi ke jing di jongki man la ke sengi. Usumbut Menteri Rang Ba ke jela ula kren syai ban kaliang ke Sorkar kam syamla dan jingmut ban weng no ikinong di Madan klam dalak ban penbiang yaki jaka bakin di yaki mar jongki. The 6 municipal towns. Since the rules have been notified by the government, constitution of town vending committee is in the process, and I'm sure within a short period of time this will be done. So once this town vending committee is in place, I'm very sure, sir, we will be able to identify. This very committee will identify a permanent place for the vending zones. Menteri Rang Ba Konrad K. Sangma ne kesengi ula ajing kersan badai bansya ya barok kinong mi ikmat bakin keren ha ka ketian kasih bad garo ha ka jing simbenta ha ka jing tanya hapo kaying.
haba jubab haga call attention motion balawan ra do MLA kanong po uba Meral Bon Lengdo haga si ka basaw jong dor bar senrai usang ma ulo ang bakit khot kila ban kren haga tin jongki banisim benta haga jing yatanya halor kemat balawan ra da ulat ke jalang ulo ang bakani kalong ka kubor ka babiang ban penpau sya ka sorkar pedeng naga benta ban itho no yakini kiktin. The language gets once it is included in the 8th schedule. We as a government and as legislatures are not just demanding it, but we are also practicing it by ensuring that the House also is adopting the language and allowing the members to speak in Khasi or in Garo language. Filmmaking, music, songs, literature, all these different activities where we can promote our language should be taken up. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi buat Menteri Ketenat ki Kampoying Amit Shah kila ai kublai ya kari ha kajing rakhe ya ka Hindi diwas. Lengba ke Twitter Modi ula ai kublai shabaro kam tami gitu ki bala no senyang klem song thai ha ka ban penrio spa bat pen scam ya ka Hindi. Ha ka ju kapor Amit Shah lengba ke Twitter ula ai salute ya ki riu sempang ki bala no senyang ha ka ban penne bat kentiu ya ka Hindi. Kami kalian Hindi Prachar Parishad Haka sengi rakhi ke Hindi diwas kala penlong ke program Haru Prikha Higher Secondary School Shillong. UMLE balong ru nong elam ke seng BJP uba Alexander Lalu Hek ulalong ukong san hakani ke sengi. La penlong ya sibon teliki program bat la ai buram ru ikna school ki balale ha haki eksamen jongki. Haba ajing keren uba Hek ula batai ba ke Hindi kalong ke ketin jongkari. Ula kentu ya ki kena ban penankam kat bala ya ke ketin Hindi. Hadu dashan kan Rajlong la penlong ya ka program play perda mentaka singi ha conference hall ha singi rakhe ya ka Hindi diwas. हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त जो राजभाषा के कार्यान्वयन का जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है और उसी के अंतर्गत हमारे सभी जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं उनका ये विशेष दायित्व है कि जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार हम हिंदी की जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करें। Ka FKJGP West Khasi Hills District Indian Kasingi kala lej bani kendo ya Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba Garrett S.N. Dykes bat ban panjing panchai halor ki bor penyat ka Assam kan thop ya MLA ki officer bat ki hep polit hapo ka jinglam khmat jong unong elam kalyang persya udi saikya dangshen kilalej ban penlong jingalang halang pi bat ban jurip ya katuk ni ki jangka ki bahap hapo kalang pi ki bagan thop ya ka mau sikar mau koi bari bat ki wei kishnong. Vice President ke FKJGP West Khasi Hills uba Kerry Oscar Kharmuti ulaang bahadian ke jingalang ringkat bat DC kila sungtho bagi bor penyat district kimyo jingtip AA bat kim tip hiru syapang ke jingwan jong ki bor penyat balale daka Assam. Kumta ka seng gadawa na kibor penyat ke sorkar jelaban keren mardor halor kene kamat. Uba Kerry Oscar ulaang ru bakham haswa ki arngut ki menteri rangba jong baro arteli ki jela kila kendo lang halang pi bat kila kular bat buram kat kum ke jinglong jingman ka ba mentah. Jasi sejan kam dei bon snap jar. Malada ka snap jar bu asam nang thi uwan ya kaban kam ya kalang pi kepadang don hapo gajing ya penbet. Lada ma uunut ban ong ba si en si rum ai. Ngilingi keren syai kani kesini watang siteng en si lani siksai ru nginginum ai. Mentapan ini pe jinglong jiman ke sunbeneng haslong ke jing shit kalong apply 0.1 degree Celsius bat ke jing kriak kalong 100.1 degree Celsius. Ke jing sngam ka hau kalong nyu pun riu na ke spa mestep bat prop riu na ke spa jan mit. Ke jing hap slap kalong 1.9 mm kandon ke jing hap slap haki babon ke jakah. Saya sin pat ngipin kan mau ya pi begini ku borjongi pilaru men pet live haki YouTube channel Jonggadin News Shillong. Coba poi saya bekut jong tu ku borjongi ni pet biang saya sin ni kimat bakong san. Arsni endai Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi sya Uzbekistan nak benta ke Shanghai Cooperation Organization Summit. KMOU kedai kebalai akhir bar isong bun teli kijingelang au Menteri Rang Ba Konrad K. Sangmah.
Chen Pao ke Sorkar ke Town Vending Committee ban itu ikinong di Madan kibla Kamslan ang usumbut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong. Bat kidkot kila ban kren laki jong kipin habai sim mentah gajinya tai yakimat belawan ra dan Sorkar ang Menteri Rangba ke Jela ukon rat ke sama. Te perla ketung lepas bukut jeng tuk kubor jengi mentaga janmit haduk ni sembiang berpilih saya kasih lepi barak.